Akhuleka emhlabeni wakho ngonyama ngodla ukudla imali emonto enkulu sathi imonto. Ngwade encane engafundeki ehlela abafazi abantu befunda behlukhe. Uve ngokhiye umhluthuli wona wenhliziyo zabafokazana ukanda kanto masondawo oqhumela elinye ugxobe ngelinye osegole eJimistini aphinde abe semtubatuba lapha ekhaya kwaSomkhele. Ikakhulu namanje ngoba ngithanda ukuthi kulamalanga masikhuluma siqale ngabantu sibaxwayisa abantu kakhulu ukuthinta endabeni yokufaka imali. Mawula ufuna uza kimi lekhaya ungafaki imali, ayikho imali efakayo. Into yenzayo lekhaya uza kimi. Lekhaya ayikho imali ema-booking. Uza kimi nje wena uzongibona sikhulume siqede umahlola sihlola kodwa imali ethu ye-booking ayikho. Nemali yongena eminyango kimi ayikho. Inamba lekhaya ke ethi 062 017 1320 062 017 1320. Le ngoba lento imali ama-booking nemali yaniyana nilimala khona lapho. La ekhaya njengenyanga ayikho imali yokuthi ufuna uzongibona ku-booking. Ikakhulu namhlanje sikhuluma nje ngisekhaya emtubatuba nje banibona. Ngisekhaya ngisematuba komoyaxoxo kwaSomkhele. Ikakhulu ke into esikhuluma kubantu ngoba abantu abaningi bahlala beyibuza ukuthi ngonyama yena yini into asebenza ngazo. Bese ngithi mina kuyahlukahlukana ukuthi wena usufunani. Siyakwenza izinto mhlawumbe ufuna ukugezwa, mhlawumbe ufuna ukuthi unawo ulokhuzana ufake inhlanga. Kodwa inhlanga sikwazi ukuthi sikufake zona ungakagezwa. Ngoba ikhonto engihlale ngifuna ukuthi ngivule abantu amehlo. Uyazi ukuthi uma umuntu ake sithi ulanda isikhafu lokumuntu ongumelaphi. Umuntu olisikhafu lomuntu ongumelaphi nawe usuke uyoshaya kumuntu futhi onjani ophila emhlabeni naye onabantu abahamba abezinyanga. Kunabantu abasekhaya namhlanje sebakhafula kaningi athi umuntu ubuyisa intombi. Athi umuntu ubuyisa umfazi kodwa ayibuyi le ntombi. Uthola ukuthi isikhafu lo ukushaye wena sidle ukuthi ushaya intombi kuvele kuvuke wena ebusuku usumcabanga lo muntu uvuke usomphupha. Ubona ukuthi lo muntu udla kuwe kodwa wena ulanda enyangeni uthe uyoshaya lo yamuntu. Kodwa lo muntu ubona ukuthi sekuwena manje ungasalala ebusuku wena ukuthi uyamphephetha. Sekuvuka wena manje uyamcabanga uyamphupha. Abantu emhlabeni banjalo kunabantu abaqinile abanezinto njengoba nawe uhamba ezinyangeni nabantu bayahamba abantu bayofuna usizo. Le mithi ufana nomuntu ozofuna imithi yemoyekhafu ikasiningi mina ngisebenza ngalo sikhathi le kodwa sikasiningi ngithina lokho ngizokuthi ukuthi usheshe ngoba lento yomoya iyahlupha ihamba ngomkhathi noma iya kumuntu unesidala umuntu udla umuthi umuntu unezinyanga nawe akahamba ukuthi zimelekelele lesikhathi uyoqina ngoba phela mawulala isikhafuni into yabathakathi usuku ugangwa lapho ukuthi welekelelo. So ke ufana nomuntu omawulanda isikhafuni uzothakathwa. So lo muntu umuntu uyaqinile lo bebuthakathi bana usekwazi ukuvimba. Yiko ngathi mina kini umuntu omthakathi umuntu oyinyanga abantu abafanayo labo ba into engabe ethinta into zemkhathi. So ke asiphinde sibingele kubantu abaphasheya kwelwandle ngoba na bayasibuka abantu ba-overseas nabasibabingele futhi. Sengilibela ngabela abantu abala kuphela eSouth Africa nabangaphasheya kwelwandle abantu siyabingelela futhi sewuyena ngonyama inamba lesibizile kodwa kuningi njengoba ngisho ukuthi akwenziwa lekha kuphela ukuthi wena umuntu ofuna uzazi ukuthi yini wena lekuhluphayo ngoba thina ngeke sikhulume ngento ukuthi wena udingani wena uzazi ukuthi wena ubona ukuthini. Ufana nomuntu ovela ngifonele athi mina sengifuna impilo ethile ngenza kanjani. Mina ngazi ukuthi ungenza kanjani wena. Kuphela into engayikhuluma ngabantu ngathi mina into ebalekele eningi ibani nezinto eniqalayo ezimsebenzi. Ibani leyo business thengisa leyo nto ethengisayo yenza ukuthile before ulanda imithi yezinto elanda imali ngoba into esha abantu umuntu ugijimela ukuthi awulanda imithi kodwa akanayo into ethile akayenza empilweni. Ngathi kubantu mina ayikho imali yomlingo. Yonke imali etholayo ufuna ize ngento osukuyenza wena. Abantu emzansi bangavilaphi abantu abasukume phansi. Iba nento eqalayo ukuqala oyenzayo eyibhizinisi noma uthengisa into ethile odayisayo kuyima uzolanda into ukuthi lento ufuna ukuthi wena ama-customer eze kuwe. Kodwa lento ukuthi kuzoba nemali evele emoyeni ayikho imali evele emoyeni. Abantu bakithi abavuke
ngeke ufuela abantu thuna ufuna into ethile ukuthi ufuna ngingena imali kodwa wena futhi ogcina uhlele endlini. So kubantu kakhulu sikhuluma yilo ukuthi abantu abazazi uNkulunkulu unika izandla ukuthi nibe nezandla kodwa phezu kwezandla khona umqondo omcabanga ukuthi ufuna ucabanga bese izandla ziyakulekelela ebese ukwazi ukuthi maze ukhulumile umqondo uzokwazi manje ukuthi izandla zenze lokhu osecabanga uwena. Ngize Jimistin eDelmo mawufika nje uze ekhaya mawufika erank eJimistin uthi ufuna umuntu eziye eDelmo uthi esibayeni eDelmo esibayeni ubathethu yangonyama kodwa manje ningayifaki imali. Umuntu ofaka imali ufuna azi ukuthi imali niyifakela abantu bakhe. Angifakele imali mina. Thatha imali muyifaka imali. Wathi uyifakela wena imali. Mina woza kimi ekhaya esigodlweni sifike sihlale phansi. Yiloko siyabonga uNkulunkulu abe nani ongasubscribe besifisa ukuthi usubscribe nawe. Onombuzo futhi acomment ngizemtubatuba. Kodwa futhi kusasa kuyosa sengikubi sengisegoli. Namhla bani. Bokuvuka lapha u5 u6 u6 mhla lesingako lesibili 5 mhla 7 futhi mhla 8 mina ngikhona egoli mhla 8 kusasa lesithathu ngiyasebenza egoli. So kubantu ababukayo siyabonga ukuthi bana comment siyabonga kakhulu usasabhaye bashare abantu ama-video kodwa angikho mina lapha ko Facebook. uFacebook ungathi bhayela mina kuFacebook. uTikTok angeke uTikTok ngicela ukuthi wazi uma ufuna ukukhuluma nami thatha inamba ufone uWhatsApp ngikhona kule namba engiyibiza kuphela kodwa futhi ayikho imali efakayo. Siyabonga uNkulunkulu abe nawe nsaka lesiyabonga.